Urubanza rwa Kangondo ni rumwe muri nyinshi zikomeje kwerekana ko ubutabera bufite icyuho mu iyubahirizwa ry'amategeko, kandi zikerekana ko hari abakiri hejuru y'amategeko bayakandagira uko bashatse n'igihe bashakiye no mu buryo bashatse, bityo uwayiyambaje ayizeye akamubera cya cyizere kiraza amasinde. Urubanza rwa Kangondo na Kibiraro rumaze kwimurwa inshuro nyinshi zirenze izigenwa n'itegeko. Aha turavuga inshuro rwagiye rwimurwa mu iburanisha. Ni urubanza kandi rumaze imyaka ikabakaba 6 ariko rutaranasomwa. Ni urubanza rukomeza kongerwamo ababuranyi bashya, ibi bigakorwa no mu gihe ruba rwarapfundikiwe. Ni urubanza inzego za leta zitigora zitegereza ko rurangira ngo zibone kubahiriza imyanzuro yarwo. Muti ibi byose bivugiwe iki? Impamvu ni nyinshi, ariko iya none ni uko isomwa ry'uru rubanza rwa Kangondo ryari ritegerejwe na benshi kuri uyu wa 4 tariki 29 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 ryongeye kwimurwa ku mpamvu zitigeze zisobanurirwa ababuranyi baregeye urukiko. Ni itariki abahoze batuye Kangondo na Kibiraro, ni ukuvuga abanyana rw'impyisi, bari bategereje itariki bafataga nk'iy'amateka. Nyuma yo gusenyerwa bari bategereje kumva icyo urukiko ruhindura ku miburanishirize, cyangwa se ruvuga, cyangwa se uko ruca iteka ku bijyanye n'icyo baruregeye, bakamenya ko barenganuwe cyangwa se ko bakomeje kurengana nk'uko babivugira. Isomwa ry'urubanza rwa none ryimuwe ni ry'urubanza rw'itsinda ririmo Shikama Jado ndetse na Jado Ihorahabona. Aba bombi bakaba barakomeje kuba ku isonga mu baturage ba Kangondo na Kibiraro bagiye bagaragaza ko batishimiye ibyo bakorerwa, ndetse bagasaba ko ubutabera bahabwa bwa ubutabera buhamye kandi nyabwo. Isomwa ry'urubanza rwa none ryimuwe ubugira 4. Ku nshuro ya 3 rikaba ryari ryarategereje ko abaturage babanza gusenyerwa, none ku nshuro ya 4 isomwa rikaba ryimuwe hataramenyekana ikindi gitegerejwe. Isomwa ryarwo ryimuriwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022, ni ukuvuga andi mezi 2 inyuma y'ubu. Ibi byose kandi bibaye mu gihe abari batuye Kangondo na Kibiraro bagifite ikibazo gikomeye, bavuga ko ibimenyetso nk'ibizi ibiti by'imitungo yabo byasibanganyijwe n'ababasenyeye, bikaba bizabagora kugaragaza ibimenyetso ndakuka by'umutungo wabo igihe byaba ngombwa ko hongera kubarurwa igenagaciro ryumvikanweho, cyangwa se igihe byaba ngombwa ko bajuririra imyanzuro y'urukiko. Uyu wambaye ishati ya karokaro ni Ihorahabona Jado, umwe mu bamaze igihe bahimbanira uburenganzira bushyitse ku mutungo wabo uri muri Kangondo na Kibiraro, twavuga ndetse wahahoze kubera ko igisigaye n'ubutaka gusa n'amatongo. Duherutse kubabwira ko yatawe muri yombi na RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ku wa 2 tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Nyuma yaje kurekurwa by'agateganyo, bisobanuye ko akurikiranywe ari hanze. Ni muri urwo rwego ku wa 2 tariki 23 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022, ni ukuvuga ku wa 2 w'iki cyumweru turimo, yongeye kwitaba ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, aho yageze hagati y'isaa 3 n'isaa 4 za mu gitondo, akava ariko nyuma ya saa 7 amaze gusinya mu gitabo cyabigenewe. Yahicaye amasaha menshi ategereje kubazwa cyangwa se kumenyeshwa icyatumye yongera guhamagazwa, ariko ayo masaha yose uko ari 3 arenga akaba ntacyo yari yakabwiwe. Cyakora abagiye bahanyura bakagira ibyo bamuhata nk'ibibazo n'ibindi yabajijwe n'umwe mu bayobozi ba RIB, byo turabizigamye ku mpamvu z'ubutabera. Mbere yo kwitaba kuri iyi nshuro yari yasize abwiye inshuti ze za bugufi ko nibigera ku gicamunsi telefone itarasubiraho bishobora kuza kuba bitagenze neza. Tubibutse ko Jado Ihorahabona ari umwe mu baturage ba Kangondo na Kibiraro, we akaba yaratuye muri Kangondo ya 2, ni umwe mu basenyewe imitungo yabo rugikubita. Akaba yarasenyewe mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 3 itariki ya 18. Imitungo yasenywe ikaba icyo gihe ifite agaciro gasaga miliyoni 70. Maginga ya uwe kimwe n'abandi benshi bakaba bavuga ko mu byo baregera harimo ko niyo bakwishyurwa hakwishyurwa hagendeye ku gaciro k'ifaranga ka none n'agaciro umutungo wabo ufite aho wari uhagaze mu gihe cya none.
Ku rundi ruhande Jado Shikama wafashwe akanafungwa mbere we yakatiwe gufungwa iminsi 30 mbere yo kuburana mu mizi. Iyi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo muri gereza ubundi urukiko rukunze kuyanzura iyo hagikorwa iperereza ku kirego cyangwa se ku bimenyetso cyangwa ku bihamya icyaha uregwa. Bikunze kandi gukorwa iyo uregwa ashobora kuzakatirwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 aramutse ahamwe n'icyaha. Mu mwanzuro w'amapaje 7 kuri uru rubanza ruregwamo Jado Shikama, aho urukiko rufata icyemezo ruragira ruti uko urukiko rubibona, urukiko rusanga hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko Shikama Jado ashobora kuba yarakoze icyaha cyo gupfobya jenoside ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri, akaba agomba gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 muri gereza hashingiye ku itegeko n'ingingo ya 66 y'itegeko nimero 27 akarongo umwaka wa 2019 ryo kuwa 19 Nzeri umwaka wa 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha igira iti ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Naho igika cya 4 cy'iryo tegeko kikaba kigira kiti iyo iryo fungwa ari bwo buryo bwonyine bwo kurinda ukurikiranywe, bwo gutuma inzego z'ubutabera zimubonera igihe zimukeneye, bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo, rukaba rusanga Shikama Jado kuba afunze ari bwo buryo bwonyine bwatuma icyaha gihagarara nticyongere gusubirwamo. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Shikama Jado akekwaho icyaha cyo gupfobya jenoside n'icyo gukura amacakubiri. Rukaba rutegetse ko Shikama Jado afungwa by'agateganyo igihe cy'iminsi 30 muri gereza. Rwibukije ababuranyi ko kujurira ari iminsi 5 kuva icyemezo gisomwe. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomwe mu ruhame ku itariki 23 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2022. Uyu ni umwanzuro w'urukiko usabira Jado Shikama gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ataratangira kubanishwa mu mizi. Ese iyi minsi 30 izaba 30 nka 30 nk'uko umubare uri, cyangwa izagenda ibe amezi n'amezi n'imyaka nk'uko byagendekeye abandi baburanyi banyuranye? Umbaze nkubaze. Naha rero dusoreje ikiganiro cya none. Ibya Kangondo na Kibiraro bikaba bikomeje kuba agatereranzamba cyane cyane kuri iyi ntera noneho aho bikiri mu rukiko. Mukomeze mu gihe byiza. Iyi ni Pax TV IREME News. Yewe ndi Ntwari John Williams.